Sarihuti lapen inglong habar kita matowar akeli ka hinupar pi ka jo inglong ara tum thedung akisum ka chetong nang. Serdion English School 5th batch HSLC sadlang ki unduna tuma phan karcho ajai me ke paman. Department of Medical Education and Research Government of India tumpatir piponsi Ayushman Bharat card ke ronpon. Kardom karbinu live ke lara dona phonsame nili juli bepi narju ektha birtang tonpen. Lakhain ko rapho nili bemesi constituency ke parlo nili development block asai hempen kahelo kilometer cap anbak Sarihuti ahawar lapen inglong ke damatowar malom barla polote aninkan wang ason thak thaksi muni ratum kai kiamat ke dam ke bang ka chehla ratowar pi ing han langbong nang chemande choki hola nilip development block asahem pen ka chekoi not lake warprok Sarihuti an ka cheleng thor atowar henlo lapen ahin ka prek panta ka chehla je atowar amatsi avilo Setame sai jok jepen aningkan ta inghan lang bung pensi kai kiamat ke dam ke bang akisung chetong nang bomlo lapuson thak thaksi muni ratum kai kiamat ke dam ke bang ason thak thaksi apora ni setame lapuson si pabar bom padam bomlo lapen sorkar ratum setame lapuson thak thaksi nang chelar bom bang bomlo Sitame piniarni anta chokiola inglong hawaralong kedo kabuchiara ratum ki chojor cholang pen danglok kisukyun e hut positame ki sumpen chetong nang bomlang Nasa ajat lipunon non kecari bom BJP asokar atum pensi lapusana kisung along nang kirab dun jaja kongki alang itum tim kalbiang long ke Japon atumari deng sidolo ko ansi RD ki piponji malapen ko ansi nang kang hon ponji make Nasi Karbiang no Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha Boka Janemeli Dr. Numol Momin lapen nilipen ningka chethenai KAAC long anghoi ke longdun MSC Pobitro rongpi nang nitumpen mesen atawar nang selam pivek thaposi hawarara ratum chuningri lapen diphu malom ke pamat bor ason thak thaksi nilitum inglong ahawar ke doara ratuma phansetame kanghon nang paching bar pon thaposi hada ke do cherok to hawarara ratumpen ningje Koilamati pen Samson inti Karbiang long live. Patumi wosik ni phain kora player ni ara por phainer ke ba por malom pen hidipia long kido Serihun English High School long pen 10th mate HSLC satlang kitok dun pen kachipon dun atuma phan karcho ajame paman pon. Bangso ajame kalong aluhia man pen Dipu Baptist Church Pastor Reverend Hilson Singner District Program Officer Medical Obed Killing Mount Calvary MD Long Hope Rongpi SGB Gobin Kathar pen penangan kit hekiding atum chetong don Serdihun English School lake Dipu Baptist Church ningkaning ko rapho arta ke chok Jubilee ke talona men pensi labangso school ing puponlo Keramtang surihini ra troxy mari 2007 ningkan hodsi labangso school ing pulo lapen non an ke batsat lang batch po an mate 5th batch an patok pon longlo Aningkan wangta ang thek me senason si pineng le thota dila examination center along school do anang bong pen 100% mante phan pharoisi sarlang ang thek chepalong dunlo Karcho Mayalong Serdihun English School Principal Rajesh Krupansi Mai Charipon Sadlang kachepo undun students atuma phan po hopen archopon lapen nong isetame pajirpon Lapen English subject along marks ke ong naya phan kalitang bidasing rong par amen pen archak intia phan tangka suri ke pi pajir ponlo lapen best teacher John Barlo aphan long hoop rong pi lapen hembang isia hin pen tangka suri pho pajir ponlo labang su ningkarong amaya long Dilai Higher Secondary School principal Jayanti Teron pi Clear Up English High School principal Jameson Ingti assistant teacher Pathak Konmuni Teron Amor Kathara tumta chetongdon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live Patumi wosik ni phain kora player ni rong marjong Dolamara Cultural Complex along Public Health Center Dolamara tum kachirap kachitodun pen Ayushman Bharat card keron pajirpon Bangso amai Adap por phai kep malom pen pangcheng ponsi sarkoi rong phar VDC chairman pen Mai Charipon lapen medical staff Ranjit na pen ajok aluhi atma phan pachini ponsi karbi poho pen archopon
Dr. Numol Momin, Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Pen Lam Thiki Jai Panahud, Kiduk Lagatum, Kisu Ahud, Ongdung Ahemerit, Long Lip Helang Lapen, Kachopang Pi, Chepatoisi, Kisu, Kachelang Nanga Kisu, Kachetong Dopi. Nasi Sorkar Pen, Kisu, Kachelang Iji Apan, Lak Hoan, Bangso Ayus Manakar Pen, Si Chelang Ilongpo. Kisu Kachelang Iji Apan, EMCM, MEC Tumalong, Tangka Chohang Dam de Data, Chok Poposi, Pachini Pon. All over India. ভেলিড নহয় মানে কিছুমান বদমাছি আছে যে এইটো পইচাটো অলপ কম দিয়াৰ কাৰণে হতে ভেলিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে কাৰণ ইয়াৰ লিমিটেশ্যন আছে একদিনত 30,000 টকা উলিয়াব পাৰ ডে 5,000 বা 10,000 তেনেকুৱা লিমিটেশ্যনত গুচি যাব সেইকাৰণে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে সেইবিলাকত অকণমান দিগদাৰি পায় যিহঁতে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে কিছুমান বেছিকৈ পইচা সিহঁতে পালে মানে ভাল পায় কাৰণে এইটো ভেলিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে তেনেকুৱা টেকনিকেল কিছু কাৰণ আছে ভেলিড নোহোৱাটো কোনো কথাই নাই এটা কাৰ্ড ভেলিড হ'ব আৰু বাকী এটা কাৰ্ড নহ'ব এইবাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াতে এইটো কাৰ্ডটো ভেলিড হ'ব Lapen BJP pen kaching thur amo keklem tang he hui anparta arunodoi setame kipi ponjia phan pangdak tekang Election Commission pen ke pangdak pon delimitation mate constituency ke thak pona phuthak jasame dwar bagori constituency ke parlo dolamara town diring kohora lapen bagori arar phan haura ghat LE ke parlo phuthak pherang ke thenu kaning je panalam arjupon sinang with Bukajan LSE as because I have done so many work for them and planning for further development. That's why people are a little bit worried that they don't want to go some other constituencies. But I respect their feelings, so they can approach to Election Commission. I will also talk with senior officers. Let's see what can be done. But it is entirely done by Election Commission. If it would have been done by Chief Minister or some political districts, I could have assured that I'll do something which will be benefit for you. But as this delimitation process is done by your Election Commission, so we have limited role in these regards. But still, I'll try my best to accommodate them in my own constituency. Lapen CPD MDK atobar ke tangte rega phutha karjua hot nangke thake nili Prime Minister Raphan chuning rilo Siloni Janpen Kohora kilometer truck sir cap mate 90 kilometer atobar National Highway sipin chongnang popo jongsi nang pipulote kemesen atobar long popota jaipon lamthe karju pona ho di flow alang roy Don Bosco School adung along sita Prabjin Pen sai pangcheng pon poposi pachini আমি চেষ্টা কৰি আছো এটো মই জুন মাহৰ 22 তাৰিখে জুন মাহৰ 22 তাৰিখে নহয় জুলাই না এইটো জুনে হয় কেলে জুলাই বুলি কৈছে জুনৰ 22 তাৰিখে মই ডনাৰ মিনিষ্টাৰ আকৌ লিখিছোঁ যোৱাবাৰ এইটো ইনক্লুড হৈছিলে কিন্তু ফাণ্ড কম থকাৰ কাৰণে ডনাৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা মই চেঞ্চন এটা চিলনি জেনত হ'ল চিলনি জেনৰ এইটো প্ৰায়ৰিটি আছিল আৰু এই 22 তাৰিখে মই আকৌ ডনাৰ মিনিষ্টাৰলৈ লিখিছোঁ যে এইটো প্ৰায়ৰিটি বেচিছত দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা আছে লেটছ সি hopefully we will get a good news very soon. Dolamara Penarjisan Romphar, Karbi Anglong Live. Vosik ni phayeng kora clear ni Wagner mercenary military convoy upon Russia army atum attack helicopters pen Voronezh arong sopi M4 highway along Heliamu kepaklo. Abirta kiriponlong hatengke bhomti arni Russian army helicopter pen Wagner mercenary military convoy upon Voronezh arong sopi adung M4 tower pialong Heliamu paklopon thiplo. Labangso arong sopi ke dolake Moscow lapen Rostov arong sopi kachehelo aja kilometer pharokre isi angbong along sido. Labangso phuthak Russia dat Voronezh Havara governor Alexander Gusev ahinpen kethan ponke Voronezh oil depot along me ke choke pame ponje phan emergency services pen sai dengpon bomlo nonamat labangso dimalong bang pharo isi sose raikom saikhi lapen risim mahormo bitung thomke bandu pusi pachini pon Bhomti arni Adapapor malom Russian security hinpen ke pachini ponke Wagner a group atum Moscow rong sopi pen kahelo kilometer pharo pho dokai Voronezh rong sopi along ke do military facilities cheraidam si chapahem phu pondetlo Lapuson si Rostov rong sopi along setame Wagner's army atum Russia investment force atum ke thenai rear logistical hub along dampen armor vehicle lapen tanks ponsi cheraidam pen tonpon thiplo Voronezh lapen Rostov along napusona kisung men ki thurpura jok Moscow rong sopi along raikom saikhi atuma phai phongni ke thoman ke pabat ponthu
rong sopiang bong ki do red square along setami ingchin apai pen ingkai pon thiplo Pinpur Podme, Wagner Group pulotang te Russia lapan Ukraine arona long isikit hedung kacirabdun ki dua tumlo. Labang so arona long ke Russia de ratuma phansi ke damtang arni pen chedan pidun bom wang bom lo. Bon se tamin non ke kopi koson konarne ka chetonte ke doko ka jok Russia de arlo rong sopi hini elong Wagner Group atum kacirai pon pen cepahem pupon dedlo. Labang so jok Russia President Vladimir Putin aning kipung cepaklang ponsi Wagner Group asongja Yevgeny Prigozhin aphan sodak akang sai pipon vekji pusi lamchak chepaklang ponlo laben lapuson asai ke claim pon lake jirpo cheratlo ningkan ingkoi det ke chari ponalong la henlo isike the nai ka phere me ajai me kachetong pon ke pusi Putin hinpen ningje ponlo Worldex report Carbing Long Live Pinya Abirta kang tonik long